Yeah. Yes or no? No! Ok, mba konan jè konteks pou nan kilot ou. Yes, c'est yes! Yes! Awa ben mati. Oubliye mè ki jè orange konteks sa nan kilot la. Ou mette kilot la, ou mette konteks sa tout long, li gen beti ba kol sou kotel, e ou te moutem sa, bro. Come here. Ou kwe konteks la, ou mette l tout long nan grep la. E ba grep ba e sa rele? Kilot me dam yo kon mette le o gyo, e ba grep? I don't know, baby. E ba grep man. No! Ok, koman yon wido? E ba ok, gwo kilot yo. Ou mette ba la nan mitan, konteks sa gen dekol sou kote, ou detache premye ou pase l pa an ba, ou detache lot lan pase l pa an ba. Ou ave mou kole nan ba, nan moun da. E ou te montre mne. Apre sa kou lovin te be kilot la de sou kote, ou konteks sa tout long ap balans, ta kon balans wan nan mitan. Apre sa pase l lan. My konteks ou mwen? Yeah, tempon. Yes. E men tempon api bon toujou. Tempon mga mare l tèt kou louk men yon mavotre le pou. Men, I'm joking. My love. So yon ap pari avwe? Bebe, mke kob la nan moun deja. Ou bagen ken kom la men? Men ok, bebe, my money, it's your money. Ou bagen la men? Ok, tout sa pou mwen se pou che. Sa vle di whatever sa mwen gen pou li. So, menm se nou fè pariyaj, pa pariyaj, sa pa vle di, sa ma minoyen, because tout sa mwen gen se pou, tout sa mwen gen se pou. You're my baby, I love you. I love you, mama. You love me? I love you. Why you love me? Pou son yon yon konsan? Because I love you. Am ka, ou ba yon kon? Kon pou ki sa mwen moun. So pou ki sa? Premye mwen moun, paske ou gen tout sa ou fom se pose gen pou yon bon neg. I'm for real. Like, tout sa gen de yo ka kouvre tout sa an da yo. 100%. Trust me. Ave tout sa mwen get ap vive la dan, anseman avou. Même si on ka di gen defo, tout moun gen defo, yes or non? Tout moun gen defo, so kalite yo get a kouvri defo yo. You feel me? Mwen sou kompwen sa mdi ya? Kompwen? Yeah, ba seye because mbase kom si mwen mba kede whatever sa moun amdi parce sam ki em kede ou men. De pou konen, ou kon nego, ou kon tout bay, so nou ka fe moun yo kon sa nou vle ou konen. Ou dako avem? So, moun ki pou konem 100% se ou men. So, ou panse m kede whatever sa chat ap di ou bien whatever de sa ou moun ap di an de ka la ou bien. Oh, ba kede wè sa ou non? Because m kon ki yes m ye men. Mwen m fè moun yo chat sa ou. Ya, m chat ale kote joun la m pil tan. So, de pou gen bouch ou pa bebe, ou gen telefon, ou gen internet, ou ka di sa ou vle. You feel me? So, se diferent avèk sa ke m vle pou tou. I love you, my love.